Hello, welcome back to my YouTube channel. Tu ni a hi testimony hin ko ki khial na ki dang ta khat thu ka hin sei ding hi. Hi chi hi India gam Kerala state sunga Muslim posal khat ki dang ta Christiana a hin ko ki khial na thu hi. Achai na chana lunglut ta angai dingin ka hin ti mu ve. Tell us a little about yourself. My great-grandparents are from Turkey, but they came and settled down in India, in the South Kerala, a location called Wayanad. It's a beautiful hill station. We are 6 children at home, and within few days, they did not give me food or water, and I was dried off. And one day my lift broke, and I was trying to lick little blood to wet my throat. Then my brother came and passed urine in my mouth, punishment for you to believe in Christ. And then my entire body became weak, and I became like a bone. Finally, I lost even my memory power. I can't even think because no food, no water. So, like a dead man. My dad came to room and he removed my chain, and I was not aware. And he chopped my throat very deep to know is there life in my body. So when he chopped very deep, I couldn't breathe. So when I opened my eye, I could see a big knife in his hand. So my dad said, "It's your last moment. No hope." He said, "If you need Allah, I will allow you to leave. If you need Jesus, I will kill you." And I know my dad well, he will kill me. Mario Joseph Hinkotosim, Muslim convert to Christianity, Kerala, Wayanad. Kapuso na patarkia ka umuvin, phalchom khatzovin India ka hunguvin, Kerala South Wayanad na kachengove, keho ucha hi gup ka hiuvin, ke athum chan na ka hi, kanu oi sunga ka umachun, kanun evop blaizin, anaw bunat na khota ananezin, hospital chi na chana, Dr. Hozo sin, now sen hitite te ding hi, ati pi so ke ziu hi, Dr. Pan kanu koma anasei khatchu, na naw hi thattan, nang na hinnom le ati pi na hi, ahi wangin kanu anom pon, kanu hi pathina hatta, ama ho pathin ala koma, tausing zeng ahin, ala kahin ho hi, nanga ahi, kacha hin ho zong, hiji chapang hin ho, damna na pi a ahi le, hiji chapang hi nang ma ka pi e, hiji chu akitep na anahi. Kidang ta achun, dam selin ka hong ping tan, mizo sen athisa a ping dinga e na gelu ahi, kapin la zenga zong, kanu akitep na bang chun, kapathino ala e pedo tan hi. Chapang cha ka hi wangin ka hin khu again thei lain, kanu ka pahon school zong e kai sa loho, ka u ka naw ka in koma, kei tabang chapang abon wa school kai su keyu, kei chu hi le, mi hlat bang banga zong e hlat sa loho, cham hlat na zong ka nei theilo, chapang ka hi wanga, azi chu nang ma pathin ki pedo na hi tai ati ziu hi. Kum gate ka hi achun Muslim Arabic school khana e solovin e kai sauvin Muslim iman ti chu e ho he dinga pastor ti tabang hi in imam hi dinga chu e go na hi kakum ahung thin teng hi china ka to theina dinga keima do na a hi lo le dei sa na I macha ka thu ala lo a hi zenge thing ta sei dinga kei chu iman hi ding chu kada le in hi imam ka hi na ding chun kum som lekha ka simin Arabic college achun gen thei ta in kei ho Muslim chon na hi ha asale in vet sana kapa in masjid ti chu church bowa na ding hi atizi kaumlo ni khu kum le ha vo wa e vo zi kanu le kapan Ramzan ti chu amodinga fasting bolin 80 hlon ka bol lo le bu e ngol sa jing ziu punishment e mat sa jing ziu kanewa konin kahin khu chu kipana hin khu kanei thelo hi zenge imam kahung hitan nikhat hi ka masjid ova pathin thu ka seina a chu pakai jisu chu pathin hi poi pathin khat se chu ala bo hi kati mi pila mi khat hin a hi le pakai jisu chu koi ham tin e hin dong ayong chu Muslim ma hi di a hin
hizi chun ke jong kalung gel akisalel he tan in kalunin Quran ti chu amo dinga Bible Muslim Bible he abon cha ke in phata in kahin simin a hi le ke ho pathin hi min phaz ke ho pathin kimin phaza sanga tamzon pakai jesu thu akipha akisei zo in hi chi pha chun thil khat wang au me katin kapathin ala di ta kata san na chu akilong pantan hi korana numei mindang akiphapu aumpon pakai jesu nu min meriam wang akiha sejin chon nem ta numei koima to kitimat lova chon se na nei lo pakai jesu chu ahingin ahi akiti Quran ti chu amhodinga Bible in Qurana pakai jesu chu idi ki se ham pakai pathina ko na hi akitin pathin lagawa ko na hi pakai jesu chu akitin hi pakai jesu chu pathina ko na hi akitin hi tin he Quranin asai chu mit cho jong asudamin athi ho jong asu hingki ne akitin pakai jesu chu van gama aumin ahingin athipon leise na hungkit ding ahi akitin ahi nikhat hi kaneu laiza Arabic College a kumsom lang eina hil kawaiza pa komin kachen keiman kado achu oizapu pathinin iti van lei asim ham amana sayin aman hitin ein don bone pathinin leise asim chu thua ko na asim ahi thua ko na atin ahi keiman kado akit chu thu chu asim pa ham asima akisima chu ham Quranin asai chu Quran lekha bun asai chu pakai jesu chu pathin na ko na hi koi japan hitin asai ta seitale pathin thua kon chu pathin ahi hindile pakai jesu chu pathin ahi chule muslim zo se chu christian ka hi diu ai tai ka do ki chu pathin athu chu pathin ma ham athil sim la akhat ham ate ka nan pathin athu chu pathin hilo athil sim la akhat ahi hinti tale amal ama thanga oding ipj aham itile aman asei chu van noiza thil zo se kisim dan chu pathin thu a kon ahi ati vetsanan pathin athu chu athil sim hola akhat ahi tile iti pathinin ama ma thu ailo la kamcheng chu thil sim ahi ati thei de ham asei thei lo phanin alung hang hlein in sunga konin ei no do tho zengin hitin aseze pathin thu chu pathin jong ahi pon athil sim jong ahi poi atin akisenin gang chalin ka koma konin po do loizin atin ahi nasata in kakin nil hontan azo zona ipika bolam itile ka Quran le khabu kalado in ka o ma ka koizin ka taw tai ala ka pathin nei sei pin ipika bol ding hitam nei sei pin koizo ka ho ding hitam nang am ahilo le Christian te pathin pakai jesu zo am tin ka taw tai ka taw zo chun ka Quran le khabu khong da in ahile hiti a kisutna sung ka kamun hichi Quran kapi hi gincha zolo na ne za hi le Bible simin ahi lo jong le Bible sim ho dongin aji chu thuta chu Bible a ome akiti na mun chu kasim doi na hi koi ham Christian e hi sa Christiana e puilu na kapa kanu kasopi bishop pastors ka Quran lekhabu ho akona thuta kamu do ata apa pakai jesu ta sanjo kai bove hichi zowa kon chun Bible hi simpat ding ka hung ki gotai nisin retreat center pathin thu kizil na Catholic Christian ho ki khop na ji mun khanin hichi kachi ji in aji chu hichlai mun chu Christian Muslim Hindu pathin thu ngai nom ho het nom ho zo se
chi zia koima ki za dalo hapta a chu mi hung ki be jing sing gam chom mi zong atama tam hi ji bible kisimma ko na Christian mi ho to ka ki vop loi aiwa ka ki loi pan ai be me Bible kasim wanga chu Christian ka hidi lo lai hi ki pa ata azong kasim di hilo hi chi pha na chu hi chi phat lai chu kum som lo ko ka hi be min ka le khasim ka chai pan be ma keima ka le khasim na Arabic college mona chu na ka to pan be hi Bible kasim jing lai chun point tam ta kalung sung tong kha omin ni khoma sa pen ni chun pastor khanin John bung khat chang khat na kisun In the beginning there was the word was with God the word was God and then the word become flesh his lai chang hi kanaza in ka Quran le khabuin asei ki chu pakai jisu chu pathin thu a kun a hi ati a hi le tu a Bible kasim jong hin hiti ma chun asei ki nin Quran le Bible ani achun ki bang thim ka satan hi cha a chu ka ki padan chu ani na kit chu hi le hi chi Bible chang te ni chu ani ni achun ka ki koizin ani ni in kasim jing zin ni khat Christian ka ki su zin ni khat Muslim ka ki su kit zin ani ni a chu hi ding ka no min hi hitia ka gel jing lai achun pastor khana kunin Bible chang chum khat kazaki nin hi chu johon bung khat chang somlani a hi wangin aman anasanga ama minata san chan chu pathin cha te a hi theina dingo thu apetai hi chu Bible thu cheng ka za achun ka ngai nom dan keizong ka hi nom dan chu Christian ho pathinin ama ta san ho zo se acha te ti a ko a hin la Muslim pathin ala in leisit mihim ho zo se ama ta san ho zong ka su hi ati ama lenga ki gel lengin asu chu acha banga angai lu theilo su in zong aleng pa chu apa banga angai lu theilo hi khanin ka su pa hi ati ding chu kanop lo hi la hi a hi wangin Muslim hon ka ho ka pathinu ala in ka su tia e ko e min vo wa hi John bung kha chang somlani kasima chun pakai jisu na ta sana hi le pakai jisu in nangma pathin cha hi theina thanei na pi thei je ti kamu da in khongai man lovin pakai nangma cha hi ding kano me katin aji chu ke jong pathin cha hi ding kano hi hi cha ko na chu pathin chu he pa ti a ka ko pan tai pathin he pa ti a ki ko kan het kha lo hi la hi chi masanga chun kana za khapo na hi pathin he pa ti a ka ko hi I chana ka kipa a ka tha no mahitam ka sei do zo poi iti ha chang pa ka kipa hitam van le le sim pa pathin ka pa a hi ka hin ki gel do ni chu kam cheng thu cheng mai ka kipa na hi sei do zo hoi hi poi pathin chu he pa ti a ka ko nom wa le ka ko chim poi hi cha ko na chun pa kai ji su chu ka pa ka pathin tin ka kisim ka kisan tai a hin ka in ku te koi man a hepon Christian ka hi lam chu a hepo vin hi chilai chu Christian ho ki khop na a ka uma Bible ka sim hi phat hong chi in ka in ku ten ina ko umlo a hin hedo tawin ka in ku te gel dana chu masjid na danin e gelun masjid na kaloi ho chun ka ina dan nin e gel kidun aki ho wa hi le masjid na ka umlo ina zong ka umlo a hin hedo tawin hi munzo se chu e hol tawin e mu povin chu phanin newspaper hole TV adang ho thusu ho abolovin hi azo na penin
Christian ho kiloi khom na a ka ahin hedo tawin ni khat hi ka pa hung tan alung han so gim nei le azengin ha vo in vo zeng tan kana ka kama thisan alogin khu hello chun ka tan hi kainova dingin e puitan iti e pui ham iti in kalhun ham ka hepon azi chu khu helova kana hitidan hi ho kain het phan achun indan sung neo chakhat sungin kana umin von jong khat cha kana ki von lo ka keu chang mai chu kana hitan ka khut le ka keng ho thi khaw ga ta in eina ki kanin pau jong ka pau thei ta pon azi chu chili powder ti chu malcha ki sudi atui ki hal tui chu ka kam kana hom kamit chule evo na maha ho zo se a chu jong chun hi chi malcha di chu eina sun humun a hi athu ha dan chu ate pi ding pon mei kovin e leo mei kong sunga bangin ka ki gel jengin a ha sa dan chu ipidinga hi chita banga achana na abol gim jeng ham itile muslim ho Quran le khabuin ki seje muslim hilo ho chu hitabanga chu bol ding hi hichigo hilowa chu muslima ko na wa amang ho chu thate te ding hi akiti na hi kapa jong chun hi chi muslim ho Quran le khabu a ki sun thupi chu azui hi e nikho phabeb an le tui e pi povin ka gil kil to kadang cha to ka ta sanat ka thu lel to kanne jong agozing tan ahike agam tan hi che ahike la a thisan them lung do ho chu kalezin kalein kadang su no na ding chun kamang tan him hi chun ko pa ni khat hi ahungin azun ka kam sunga chun e tha humin EPS yam itile Christian te pathin pakai Jesu na ta san je a hi chan go na nekipi hi na he nam atin e da thai ni khotam ta an le tuine lo ka hi je chun ka oi sunga I ma cha ta pon ka ta sa jong tha him ka nei ta pon now sen aping til ta bang ka hi tai azonan memory power lungel theina lungel jong ka nei ta poi aje chu an ne lo tui don lova ka sot valta je chun athi ta bang ka hitan hi ni zat chet ham wang chu ka hepon hlang pe ani som ni wal hiding a hi in hi chi room sung neu cha ka chun ni khat ka pa hong wa lu nin ka ki hen na in chu ka ki hen na thi khaw ho chu asu hlan ke chun I ma khu kan hepon aje chu athi to sama tabang kaitan kalol ha ta in ame in hi chi ta sa hi hing na lai ham ti a het go hiding dan hin ha ta swat thim ta kalol ame phat chun ka hai lel le jeng tan kamit kang ka hin le tan kamit a hung ha chun kamu masat pen chu chemlin ta huna achoi kamun hi chi achun kapan ha samin asei chu tu hi na hin khu azona hitai atin nang dingen kinep na ta poi ati azona pena katha masanga chance khat veile le ka pi ding na hi ka sei na ngaya hi le ati asei chu muslim pathin ala tu ta zinga zong na howa na ki khen le na hin kho ka hing hoi ding Christian pathin pakai Jesu na ki khen le tu an hin kho kala ding hitai atin hi ka gial do khat chu kanu naw bu sunga ko na kizil lai ka lai za mi zo sin hing do lo ding athisa apeng ding hi anatiu chu hi che a chu e na ngai lu dan chu tauna panha ta anala uwa dam sela ka hung pin tu angai lu lung sit na behela e tha go do ka gel le ka hethim thei poi kapan e tha te ding chu ka hetan tu a hi ka hin kho azona ka hin kho hi la ding ka thi ding ka he chin tan hi che chun pakai Jesu athin
atho do ki ne ti ka gel do tan pakai Jesu kata asana hi le ka thi le ke zong kata asana ka thi le ke zong ka hin ki ding ka tho do ding hi pakai Jesu banga ka tho do ding hi ti ka lungin ka gelin pakai Jesu mina ka thi ding chu ka ki pa so tan hi ka pan khat zo ki hlen dinga e sol tan keiman ka onei sun chun Jesus ka sam tan hitia ka ki gel ha pha na chun phulo Halloween va in ka chalpang ta a hin kho in iti sei di ham awa dan chu hlatha atabang kata sapum pi zong a hin kho in kata sapum pi chu electric shock line e mat bangin ka thi gui ho a alut bangin ka he in ka tha ha dan chu hoila ya ko na hitabang tha ha na kata sa chunga hunglu chu keile keizong control ka ki bol zo to poi ka gu ka chang gezin tha ha na aumin hichun ka pa khunin ka lol ami echu kala do zo tan ha kan ka kamin pakai Jesu tin ha samin ka samin hichi pe ta chun ka pa to la hlutan kei tha na dinga a khuna a choi chem chu ama chungin a hlatan hichi chem chun a op asun khatan thisan chu a halun le zingin akama konin achil phun akinonin ama chu ha ta in a peng ta na hi le ka in sung mi ho hong thlai lu tawin kanule kasupi ho alung dong leovin azi chu ipi thil su hi a he lo hi ama hon agel chu kapa hi athia hitan te atiu hitai he cha chu kapa hospital a ding chun puiding agan na thei bangin atiwin akilhai te tho zing tawin kino na lamu chun ka na in kot apolanga ko na e kam khum ziu chu a hai tawin kam lovin e da la tawin hi katha ha dan chu ase jibeya katha aumin a hi e chipet ta chun thilkidang ta chu a hi ni som ni walang zen pi annen lo tui don lo tha ta lo nau sen a ping tha til banga ka hi a hitan a hin la phulo Halloween ka tha hung umin ka pawon ada la chu ka kiwanin ka hung zam do tai taxi stand lang ka hin ka hlai phezin taxi ka nga tai taxi khat hung chenin atol pa chu Christian a hin aman e pu phezin ne thei tui ho e pin azi chu ka tha gen thei chu ka thu gen thei chu a hian e ngai lu hle na hi chini kho a kon chun ata be in kapakai Jesu pathin hing jing ha chung lung a hi ka he chinin kamit ta in kamu chinin a hi ka ha asat gen thei na chana ka ko jingin e ngai pi jingin e hoidam min e hu do jinge tu a ka ho limpet jinga zong ama in e pin e din pi e ti ka he munzo se a omen e pi jinge e hla kang loading a hitai pakai Jesu kata san na kum som laget awaltan Muslim hon kum som laget hingdinga e gel lo Muslim gam mun choma gospel ki pana thu pha phunga ka kalsung jingin pathin thu ka sei na khatna hin Arab Muslim phabe ahungwin hin la ima e lo thei povin hi ipizi aham kapakai Jesu hingjing hat chungnung pathin a hin aman e hoidam jinge kain ko ten e tha hil zo wa zong tha dinga to gon anei jingwin e that hil ji uve azo nan to nup na be min ka hing lai jin kalim hlan khuwa akoi zovin kapin ni khole ka thi ni tabang chun hlan khu in thu asunovin a hing lai jin ka hlan khu asemovin hi he chu iti ka het ham itile ka Christian gol khat awmin hichlai chu ahin ho pa kha a hi le amu a alim ahin la do a hin thotji bowa ka het chin hi chan ge ya chu ka in sung mi te chon na ka het hi
ka in sung mi te in Christian pom hi zong leo ka pakai Jesu lung se te in ka in sung mi te ho zo se zong van ga ma nang ma ko ma dingin pui su ke zin tin ka tau jing zenge keima nang ma ko ma ka ding a hin keima na a ama ho zong a diu ka de se lung se te in ama ho zo se zong pui te zin tin nitin pha tina ka tau na pi pen hi zinge hi chi thu sim chu hi chan chu hi tan hi chai mu do thei kha chu thi ding ki cha ti hi ngol na hi leise na peng zo se ni khat I thi te diu 100% a hi thi ding ki chat man a hi lo ki chat lo mana ki pel thei lo a hi na hi brother Mario Joseph hin khwa mu do bangwa pathina ki phut det chena gen thei na hi hen lang hi zong le I gen thei na pakai Jesu to I gen thei khom le nomin athu a olin ama bo in sungwa hu hing chang a hin la pathinin ataw na sange ti mu chinin ata san nei pum le pon thota a in sung mi te su cha na dinga taw na tan ti nei lowa aman jing chu ipau pathinin a cha te taw na ngai lowa athum pe lowa ding ham eima mimal che in zong in sungwa ding ilagau igol ipai ho adiwin lagawa ping lo lai pathin hing bel lo lai ho dinga taw na in pan la jingu hitin lagawa ping sa ho pin tha na nei so ding in zong lagawa dam theina diu lagawa ha jing theina ding win taw nan ki man tu pi jingu hite chule igol ipai kol lewai hingjing pathin Jesu Christa mulo lai te a mulo lai apa pathina ki gel do thilo lai hoding ngin zong taw na le thum na in thangwa ta thon ipau pakai Jesu komin petition sep jing hite atu ato achu e ho kin hin akhan sa ding le aga sa ding chu pakai khuna hin pathinin na pha chan ama ho zong apin tha na diu lampia gon thei tho hi chutile lagaw mang tha hu do na ding hi wana hung lagaw mang tha hu do na hi ding I hi diu hi in hi chi chun kim mang thei lo lal hu ni khu khat le san ding le si na zong ito man pa pathinin pathe bo ki ding hi chi chu ki til kho na diwa iso pi pau Maria hin ko khial na ko nai se do hintin angai zo se pathinin ilung sungwa thu se hen phat chum na nei su kya yote ti cha chai na khan se hin te ka ki pa